ඉවස්තන ලෝ ඩිවිෂන් එකේ මම මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ලෝ ඩිවිෂන් එකේ කට්ටිය ඔක්කොම එකව වෙලා මේ මම රුපියල් 10 ගානේ අරගෙන රුපියල් 21000 ගානක් අනත්ත නිවාඩු මේකට account එකට දාලා තියෙනවා. හරි? நாங்கள் மஸ்கெலியா பிளான்டேஷனுக்கு சொந்தமான அப்புகஸ்தன கீழ்பிரிவை சேர்ந்த பொதுமக்களாகிய நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு ஒரு நிவாரணம் இது மண் சரிவில் பாதிக்கப்பட்டவங்க மழையால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு சின்ன நிவாரணம் ஒன்று அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் போட்டிருக்கோம். தோட்டத்தில் வேலை செய்யும் மக்கள் அவங்களோட ஒரு நாள் சம்பளத்தை இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அவங்களோட ஒரு நிவாரணம் மாதிரி வழங்கியிருக்கிறாங்க. இது வந்து இந்த செஞ்சுக்கிட்டு போகிற அரசாங்கம் வந்து நல்லபடியாக செஞ்சுட்டு போவாங்கன்னு சொல்லி நம்பிக்கையில் தான் இதை நாங்கள் செய்கிறோம். மற்றது அரசாங்கம் வந்து நல்ல வேலை திட்டங்களை செஞ்சு கொண்டு போகிறாங்க. ජනාධිපතිக்கு நாங்கள் நன்றியை சொல்லிக்கொள்கிறோம். කොච්චර පොඩි මුදලක් හම්බ කරන කොච්චර අහිංසක මිනිස්සුද මේ. ඒ මිනිස්සුත් එච්චර පොඩි මුදලක් හම්බ කරද්දිත් ඒකිනුත් කොටසක් මේ රීබිල්ඩින් ශ්‍රී ලංකාවකට දීලා තියෙනවා. කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨයිද සිතුවිල්ල එහෙම හිතපේක කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨයිද. සමහර කොච්චර සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. මෙච්චර අඩු මුදලක් හම්බ කරන මෙච්චර අසරණ මිනිස්සු මේ මිනිස්සු කොච්චර පල්ලෙහා ජීවන තත්ත්වයක ඉන්න කට්ටියද අපේ රටේ. සමහරට සැපක් කියලා දෙයක් ජීවිතේට දැකලා නැති මිනිස්සු මේ අහිංසක මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුත් තමන්ගේ පඩියෙන් කොටසක් දෙනවා මේ ලංකාව ගොඩ ගන්න වැඩේට. මම කියන්නේ අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ව හොයාගෙන ගිහිල්ලා මේ නත්තලට අලුත් අවුරුද්දට මේ මිනිස්සුන්ට තෑගි දෙන්න ඕනේ මේ විදිහට හිතුවට. කොච්චර අහිංසක මිනිස්සුද කොච්චර හොඳ මිනිස්සුද මේ අපේ මිනිස්සු. මේ මිනිස්සුන්ට තමයි ඔය රුපියල් 200ක් වගේ පොඩි මුදලක් වැඩි කරන්න හදපු වෙලාවේ විපක්ෂයේ ඉන්න මේ සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රමුඛ අමනුෂ්‍යයෝ ටික විරුද්ධ වුණේ ඒකට. උන්ට මේ මිනිස්සුන්ව මිනිස්සුયો වගේ පේන්නේ නැහැ. උන්ට මේ මිනිස්සුන්ව පේන්නේ නිකන් ඡන්දයක් විදියට. මේ මිනිස්සුන්ව පාවිච්චි කරන්නේ ඡන්දයට පාවිච්චි කරන්නේ. තමන්ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට එච්චරයි. ඒ තරමට අමනුෂ්‍යයෝ විපක්ෂයේ කියන එකේ ඉන්නේ උන්.